chibai ule tuntum chu Euro 2020 khel mek lam in hoite ang shipui leng kara Euro 2020 chu khel chhotran an ta a ni khel ani na mi puiti thlabar le ti thin thong mai thil a thleng hlo mai Denmark rama Copenhagen khua a Parken Stadium a Denmark le Finland in khel lai half time zo don trepa Denmark thiam puipa Christian Eriksen chu ni ko relevin khel muala atuder mai ni a teammate tele medical team ten rang takan boy som na zara adam chuak le thei hlo ani field chunga minute som chuan boy som nu hian Eriksen chu zon chuakin damdoin pan pui ani a vanei thlak takin a har chuaka thatlam apan mek ani anua doctor ten an soidan chuan Christian Eriksen heti atluk chan hi lungphu chol cardiac arrest wangani anti Denmark team te hian an thian pa thi chonga le dreng chu an thei to pin an buai puya an team captain Simon Zer na chang hriat na hian fak a hlo hle bok ani hi Eriksen a buai pui ma saber tu ani a aleina thok na dot no tu chu po chua sakin ataksa chu asiam rema medical team te lo thlen main CPR alo pe ngal ani tin mi pui le media laka a thian pa din hlia turin a teammate te chu a hril ngal boka medical team ten an zon chua lai po in Denmark team te hian puan nen an theiang angin an thian pa hi an hlia ani Eriksen a bial nu Sabrina point in kheli ain veya ani po field chunga ron tlan lut vein a teammate te hian an thei topin an lo hne mani Christian Eriksen chu tunge Christian Eriksen hi Danish football player ania attacking midfielder ni in Inter Milan club a khel meka kan hriat angin Denmark national team a telbok ani aming pum chu Christian Daneman Eriksen ni in kumsa ka jakwa som ko pani February ni som pali khan Denmark chimlama kholian lem lo tak middle farta football khel thiam ve nu le pa Thomas le Dorothy te in kara alo pianga kumthum mi lek ani lai atangin football e petran to a afarnu Louis Eriksen po footballer thau ani football hi chu kan chung ku a hian thilian ber ani reng thin tin Eriksen hian a soi football hi angai na em a kumso mani thleng khan toys aya football amut pui thin ani tin apa chuan a soi bok middle farta hian anu le apa te hi an la chenga Eriksen hian a thei anga jingin a tlo thina ano panlai chen tenen po online po em ani a football zin kong han chui chodonila kumsom pathumani thlengin an khoklap middle fort under 12 a khel thina heta hian apa Thomas chu coach ani kumsom pathumani in an khuwa tanga hlawak lo Odense Youth Academy a omin heta hian a ming cher chovin a nu reilo te a khovel kalplian ten an ron zong chan der ani kumsang ni Paruk Khan under 16 championship a Odense Ball Club hi a chen para musanen an champion puya Odense kumthuma khel nu chuan khovel zawjok ma chon turin ain pe hle to a club lian tak te atang point offer a munual to ani apai na phallo zet nuwa Netherlands club lar Ajax chu kumsang ni Pariat Khan azom veta October ni song pasari sang ni Pariat Khan kumni le chan ve chunga tan contract asaina a transfer fee a hian Odense chuan euro million khat andonga tin an kho club middle fart point euro singthum sanga andong bok ani kumsang ni som khan senior team a lut chovin hemikum vek hian a European goal masaber athuna tin hemikum vek hian Danish talent of the year le Ajax talent of the year a thlan ani October ni som pariat sang ni som pakhat khan Champions League a goal masaber athun le a hemikum hian Danish football player of the year a thlan ani nge August ni som thum sang hi som pathum khan Tottenham Hotspur a aim transfer a hi euro million som pakhat hu vel ni tura ngai ani kumsang ni som pasari khan Danish footballer te zinga goal thun number record siamin West Ham nen in khelna a goal som thum pathum na athun ani January som ni pariat sang ni som ni khan tuna a khel mek na Serie A club Inter Milan na kumli le achan ve chunga tan contract assign le a heta hian season khata euro million som hlo tura chut ani Eriksen hi anram Denmark tan voiduai lo lo khel to a kumsang ni pasari atang sang ni pako chung khan Denmark under 17 na khelin match som ni pasari a goal kuwa athun ani kumsang ni pakwa Denmark under 18 na voinga khelin goal khat athuna hemikum vek hian under 19 na voithum khel bokin goal khat athun ani kumsang ni som pakhata Denmark under 21 na voithum khelin goal khat athun le bok Wikipedia ina tarlan dan chuan Eriksen hian senior player angin tum zanga somni pasari khel to in goal za pakua athun to ani media ten classic number 10 tia an ko hi opposition ngai nat ber chu attacking midfielder nima se
central midfield le right wing a po atra em a vision nei tha le passing le crossing accuracy nei tha em ani player tai ma le chapolo tak mai ni a football zin kong azo chona ama lo hrual to tu te le a khel pui to te fak a lo em ani Christian Eriksen a hludzong hi pound million som pasari point pariat ni a chut ani abial nu Sabrina Jensen nen cheng dunin fa pani anneya kumsom ni pakwa upa Christian Eriksen hi tuna dam doina enkol mek ni in test rang an nei po result a thaviawa dam taka achu athuai be sei ani amai ro chuwan doi thlak takin football khel tura akir le na chan si asang lo hle ni in doctor te chuan an soi video min lo thlir sakawangin kalom emema khonga min lo like sak turin ka ngen bok cheu ani ilo la subscribe ve lo ani chuan khongai takin min lo subscribe sak ve don nia hun man nuam vek ule